меҳмонони барномаи мо ҳастанд хоҳарон Фотима ва Зуҳро аз шаҳри Ҳисор. Бояд бигӯем ки Фотима ва Зуҳро ба санъат шавқ доранд. Хуб, Фотима ва Зуҳро, шуморо хушомадед мегӯем. Ташаккур. бинандагони азизу гиромӣ, тавре ки дида истодаед, шуғли писандидаи Фотима ва Зуҳро ин навохтани сози дутор аст. яъне ки ба мутрибӣ шавқ доред, ҳамин тавр не? Бале. ва ногуфта намонад ки Фотима ва Зуҳро иштирокчии чандин озмунҳо буда сазовори ифтихорномаҳои зиёд гардиданд. мегуфтед ки шумо дар кадом муассиса таҳсил мекунед? мо дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 71 дар синфи нуҳум таҳсил менамоем. ҳамзамон дар мактаби мусиқӣ ба номи Саид Ҳамроев низ таҳсил менамоем. Модарам моро аз синни 14-солагиамон ба ин мактаб оварданд ва тӯли 2 сол мешавад ки дар ин мактаб тамрини асбоби дуторро карда истодаем. шумо дар оилаи санъаткор ба дунё омадаед? Не, мо дар оилаи санъаткор ба дунё наомадаем, вале модарамон аз хурдӣ ба санъат шавқу рағбат доштанд. мутаассифона бо баъзе сабабҳо он кас ба роҳи санъат нарафтанд. айни замон модарам дар муассисаи рақами 71 ба ҳайси омӯзгор кор ва фаъолият менамоянд. яъне ки шумо ҷодаи санъатро ба хотири модаратон интихоб кардаеда? бале, сабаби ин санъатро интихоб кардани мо асосан модарам мебошад. маҳз ана ҳамин модарам буданд ки мо ба ҷодаи санъат шавқу равғати зиёде пайдо намудем. мехостем бифаҳмем ки устоди шумо дар ин ҷода кист? устоди мо дар ин ҷода Ёрова Гулрухсор ба ҳисоб мераванд ва ман аз фурсати муносиб истифода бурда ба он кас миннатдории худамонро мерасонам ки моро дар ҷодаи ин санъат раҳнамоӣ менамоянд. беҳтарин. тамошобинони гиромӣ, тавре ки дар боло зикр намудем, хоҳарон Фотима ва Зуҳро дар чандин озмунҳои ҷумҳуриявӣ ширкати фаъолона доштанд. Зуҳро дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ ширкати фаъолона намуданд, ҳамин тавр не? бале. мегуфтед ки шумо дар кадом номинатсия иштирок намудед? ман дар номинатсияи 4, яъне аз ёд кардану хондани осори адибони ҷаҳон ширкат варзидам. дар даври аввали ин озмун, яъне дар даври шаҳрияш сазовори ҷои аввал гардидам. дар даври минтақавияш бошад, сазовори ҷои 4 гардидам. азбаски ман ба даври ҷумҳуриявӣ роҳхат нагирифтам, вале ман роҳафтода нестам, чунки ин озмун боз идома дорад. ман мехоҳам ки боз иштирок намуда дониши худамро мукаммал гардонам. умуман анамин гуна озмунҳо барои наврасон ба андешаи шумо чӣ медиҳад? бешубҳа нагуфтанд ки аниси кунҷи танҳои китоб аст, фуруғи субҳи доноӣ китоб аст ва ҳар касе ки ба китобхонӣ машғул аст, вай дар зиндагӣ ҳамеша сарфароз мегардад. аз ҳамин сабаб ба андешаи ман мутолиаи китоб метавонад шахсро шеърдону сухандон гардонад. аз ҳамин сабаб ман дар ин озмун иштирок кардам ва ба ҳамсолони худам тавсия медиҳам ки дар чунин озмунҳо омада ширкати фаъолона варзанд. аҳсан. Зуҳро, шумо маҳз ба хотири озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ шуда китобҳоро мутолиа намудед ё ин ки пеш аз ин озмун ҳам ба китобхонӣ машғул мешудед? не, ман пеш аз ин озмун ҳам ба китобхонӣ машғул мешудам, зеро пеш аз ин ҳам дар озмунҳои библиомарафон 2017-2016 ширкати фаъолона гардида то даври ҷумҳуриявӣ дар ин озмунҳо ғолиб омадаам. беҳтарин. албатта ҳар касе ки китоб мехонад, фонди луғавиаш бой мегардад, ба худ як ғизои маънавӣ мегирад. саломат бошед. тамошобинони азиз, Фотима бошад дар озмуни Тоҷикистон, ватани азизи ман, маҳорати суханварии худро санҷидааст. бале, ман дар ин озмун ширкат варзидам. мавзӯе ки ман тайёр намудам ин ватан ва модар буд. ин лаҳза шумо метавонед порчае аз баромади худро пешкаши бинандагони телевизиони Баҳористон гардонед. марҳамат. ватан мегӯям аз рӯзе ки ман фаҳми сухан дорам. сухан мегӯям аз рӯзе ки ман меҳри ватан дорам. вафою эътиқоду ифтихорам қаҳрамононам. ба ин ҷамъияти худ гуфтугӯи анҷуман дорам. ватан чӣ гуна калимаи гуворост, сода, дилнишин ва равон. ҷаҳон ҷаҳон маъно нуҳуфтааст дар он ватан, болу пари инсон. сарфарозиву сарбаландии инсон, бахту иқбол, орзу ва умеди инсон. ватан лаби хандон, дидаи гирён, имону виҷдони инсон аст.
چون در تربیه فرزندان نقش مادر زیاد است، میخواهم که یکی از مونولوگ های خودم را برای مادران ببخشم. مادر کلمه است زیبا و شنیدنش گوارا. کلمه است که حتی از زیبایی گل نازنین تر است. وقتی که ما این کلمه را به زبان میاریم، به جهان وارد میشویم، جهان مهر و شفقت، صمیمیت، جهانی که در آن سرود الله طنین انداز است. بی‌شبهه شاعر نگفته است ای کاش که تا ابد نمیرد مادر، یا هستی جاودان بگردد مادر. مهر از سراسر و وجودش تا هست، ای کاش که آخر نپذیرد مادر. آفرین. فاطمه و زهرا، شما نواختن یک آهنگ را در چند روز می‌آموزید؟ طول 1 یا 2 روز ما یک آهنگ را می‌آموزیم، یعنی که از خود می‌نماییم. تا امروز ما زیاده از 20 اثر می‌شود که آماده ساختیم. خوب، این لحظه شما امکان دارید که یک نوازش دلنشین خود را پیشکش مخلصان نمایش 1 ساعت گردانید. مرحمت. احسن. باز کدام شغل‌های پسندیده دیگر دارید؟ من اینچنین در وقت‌های خالیگیم به رقص مشغول می‌شوم و در آزمون سپیده 2017 نیز اشتراک نمودم و در آنجا نیز غالب گردیدم. استادی من در این جاده اسدالله بالطیف به حساب می‌رود. شما چی فاطمه؟ من باشم در وقت‌های خالیگی به نوشتن شعر مشغول می‌شوم. فاطمه، این لحظه میتوانید که از ایجادیات خود یگان شعر را پیشکش بینندگان گردانید؟ بله. دره الماسی ما گوشه خوشمنظر است، مردمش مهمان نواز هستند و هم خاکش زر است. میوه های شهدبارش مثل قند و شکر است، زین سبب آوازه او در همه بحر و بر است. بهترین. باید قید نمایم که لایحه پروین به ما خیلی پسند است و ما نیت داریم که در آینده در این شو برنامه آزمونی پروین اشتراک نماییم. در انتهای صحبت فاطمه و زهرا به همسالان خود چی گفتنی ها دارند؟ من بسیار خرسند شدم که مهمون تلویزیونی بهارستان شدم، خصوصا برنامه 1 ساعت، و به همسالان خودم گفتنیم که وقتی خودشان را بیهوده نگذرانده به خواندن کتاب مشغول شوند تا اینکه غالب آزمون‌های جمهوریوی گردند. من هم امروز خیلی خوشحال گردیدم که در برنامه 1 ساعت اشتراک نمودم و به همسالان خود گفتنیم که همیشه از پی کسب آموزی باشند. فاطمه و زهرا، ما نیز از صحبت شما، از دیدار شما خیلی خوشحال گشتیم و تمنا داریم که در آینده از شما متخصصان کسبی برآید و نامبرداری این دولت و ملت گردید. در تحصیلتان موفقیت‌های نو به نو را تمنا داریم.